nyowe atuzariro Dennis nindahira kuguma nimpa mukuru w'ihanga ekitinisa n'abarumuhungurira uko kwebiragiro biri rahanga ankwatsa atyo. Nyowe atuzariro Dennis nindahira omumazima korobera umureberezi wa North Ankole Diocese uko kwebigambo birungi ombikanoni birikugira rahanga ankwatsa atyo. Nyowe atuzariro Dennis owaza kwebwa mu rumo gurukwerogu nimpamya nti yo mesho garahanga ninchereze ebigambo by'edini 39 ekitabo cyo kushaba kw'abantu bona ebyo kutaha abareberezi abarisa n'abihereza kandi ninchereze by'ekanisa ya Uganda erikwegesa kandi ko kubirwaturwamu nimbinganisa n'ekigambo cya rahanga kandi omukushaba kw'abantu bona n'omukuhasa akaramento ninguma ninshoma ebigambo ebirikuragirwa mu kitabo ekyo kandi tindishoma bindi kureka biri cyaragirwa abakuru b'egyo mirimo. Nyowe atuzariro Dennis ombareheji ninchereza kutomutuma no korobera ebiragiro by'ekanisa ya North Ankole ebigambo ebitari kubasa kuhinduka nari ebirikuhinduka. Endahiro no kuhamya ebi omuntu ogwo akabisoma yabitaho omukono gwo mu maiso gaitu ahizoba ry'ebiro musanju by'omwaka gwa mukama waitu gw'2025 nyowe ndiho omuhandiki kandi registra w'obureberezi. Nyowe gumisiriza John nindahira guma nimpa omukuru w'ihanga ekitinisa n'abarumuhungurira ko kwebiragiro biri rahanga ankwatsa atyo. Nyowe gumisiriza John nindahira omumazima korobera omureberezi wa North Ankole nko kwebigambo ebirungi ebiri omu bikanoni uko birikugira rahanga ankwatsa atyo. Nyowe gumisiriza John owaza kuhebwa omurumo ogurukwerogu nimpamya nti omuisho garahanga ninchiriza ebigambo by'edini 39 ekitabo cyo kushaba okwa abantu bona ebyo kutaho abareberezi abarisa n'abihereza kandi ninchiriza eby'ekanisa ya Uganda erikwegesa kandi nko kubirikwaturwamu nimbinganisa n'ekigambo cya rahanga kandi omukushaba kw'abantu bona n'omukuhasa akaramento ninguma ninshoma ebigambo ebiragirwe omu kitabo ekyo kandi tindishoma bindi kureka biri byaragirwa abakuru b'egyo mirimo. Nyowe gumisiriza John ombareheji ninchiriza kuta omutuma no kworobera ebiragiro by'ekanisa ya North Ankole ebigambo ebitari kubasa kuhinduka nari ebirikuhinduka. Endahiro no kuhamya ebi omuntu ogwo akabisoma yabitaho omukono gwo mu maiso gaitu ahizoba ry'ebiro musanju by'okwezi kwa 12 omwaka gwa mukama waitu ogw'2025 nyowe ndiho omuhandiki kandi registra w'obureberezi. Nyowe Mujimba Stephen Nankunda nindahira kuguma nimpa omukuru w'ihanga ekitinisa n'abarumuhungurira nko kwebiragiro biri rahanga nkwatsa atyo. Nyowe Mujimba Stephen Nankunda nindahira omumazima okorobera omureberezi wa North Ankole nko kwebigambo ebirungi by'ombikanoni birikugira rahanga ankwatsa atyo. Nyowe Mujimba Stephen Nankunda waza kuhabwa omurumo ogurukwerogu nimpamya nti omuisho garahanga ninchirize ebigambo by'edini 39 ekitabo cyo kushaba okw'abantu bona ebyokutaho abareberezi
abarisa abihereza no kushyikiriza ibyekanisa ya Uganda erukwegesa kandi nkoku birukubarwamu imbinganisa n'ekigambo kya Ruhanga kandi omukushaba kw'abantu bona mukuha sakaramento kugumana inshoma ebigambo ebirukuragirwa omu kitabo ekyo kandi ninshoma ebindi kandi tindusoma bindi kureka biri byaragirwa abakuru b'egyo mirimo. Nyowe Mugimba Stephen Nankunda ombari hegi ninkiriza kuta omutuma n'okworobera ebiragiro bya Ruhanga by'ekanisa ya Nosankore ebigambo ebitarukubasa kuhinduka nari ebirukuhinduka. Endahiro no kuhamya ebi omuntu ogwo akabisoma yabitaho omukono gwe omu maiso gaitu ahizoba ry'ebiro omusanju by'okwezi kwa 12 omwaka gwa Mukama waitu ogw'2025. Nyowe ndiho omuhandiki kandi rugesi tw'obureberezi. Endahiro yo kuhamya. Nyowe Mugisha Frank Kashaka indahira gumanimpa omukuru w'ihanga ekitinisa n'abarumuhungurira nk'uko ebiragiro biri Ruhanga ankwatsa atyo. Nyowe Mugisha Frank Kashaka indahira omazima korobera omureberezi wa Nosankore nk'uko ebigambo birungi ombekanoni birukuragira Ruhanga ankwatsa atyo. Nyowe Mugisha Frank Kashaka waza kwebwa omurimo ogurukwerogu nimpamya nti omumaisho ga Ruhanga ninkiriza ebigambo by'edini 39 ekitabo kyo kushaba kw'abantu bona ebyokutaho abareberezi abarisa n'abihereza kandi ninkiriza ebyekanisa ya Uganda erukwegesa kandi nk'uko birukwaturwamu nimbinganisa n'ekigambo kya Ruhanga kandi omukushaba kw'abantu bona n'omukasa akaramento ningumanya nshoma ebigambo ebirukuragirwa omu kitabo ekyo kandi tindushoma bindi kwereka biri kyaragirwa abakuru b'egyo mirimo. Nyowe Mugisha Frank Kashaka ombarhegi ninkiriza kutomutuma n'okworobera ebiragiro by'ekanisa ya Nosankore ebigambo ebitarukubasa kuhinduka nari ebiri kuhinduka. Endahiro no kuhamya ebi omuntu ogwo akabisoma yabitaho omukono gwe omu maiso gaitu ahizoba ry'ebiro omusanju by'okwezi kwa 12 omwaka gwa Mukama waitu ogw'2025. Nyowe ndiho omuhandiki kandi rugesi tw'obureberezo. Nyowe Muhanguzeria nindahira kugumanimpa omukuru w'ihanga ekitinisa n'abarukumuhungurira nk'uko ebiragiro biri Ruhanga ankwatse atyo. Nyowe Muhanguzeria nindahira omu mazima korobera omureberezi wa Nosankore nk'uko ebigambo birungi omu bekanoni birukuragira Ruhanga ankwatsa atyo. Nyowe Muhanguzeria waza kuhebwa omurimo gurukwerogu nimpamya nti omu maisho ga Ruhanga ninkiriza ebigambo eby'edini 39 ekitabo ky'okushaba kw'abantu bona ebyokutaho abareberezi abarisa n'abihereza
kandi ninkyereza ebyekanisa ya Uganda erikwegyesa kandi nk'oku birikwatirwamu nimbinganisa n'ekigambo kya Ruhanga kandi omu kushaba kw'abantu boona n'okuha sakaramento ninguma ninshoma ebigambo ebirikuragirwa omu kitabo ekyo kandi tindishoma bindi kureka biri kyaragirwa abakuru b'egyo mirimo. Nyowe Muhanguzi Eliya omu Barihegi ninkyereza kuta omutima n'okworobera ebiragiro by'ekanisa ya North Ankole ebigambo ebitarikubaasa kuhinduka nari ebirikuhinduka. Endahiro n'okuhamya ebi omuntu ogu akabishoma yabitaho omukono gwe omu maisho gaitu aha izooba ry'ebiro mushanju by'okwezi kwa 12 omu mwaka gwa Mukama waitu ogw'2025. Nyowe ndiho omuhandiki kandi ugesitho obureberezi. Nyowe natwishika Patrick nindahira kuguma nimpa mukuru w'ihanga ekitinisa n'abakumuhungura nk'oku ebiragiro biri Ruhanga ankwatsa atyo. Nyowe natwishika Patrick nindahira omu mazima kworobera omureberezi wa North Ankole nk'oku ebigambo birungi omu bikanoni birikuragira Ruhanga ankwatsa atyo. Nyowe natwishika Patrick owaza kuheebwa omurimo gurikwera ogu nimpamya nti omu maisho ga Ruhanga ninkyereza ebigambo by'ediini 39 ekitabo ky'okushaba kw'abantu boona ebyokutaho abareberezi abariisa n'abiheereza kandi ninkyereza eby'ekanisa ya Uganda erikwegyesa kandi nk'oku birikwatirwamu nimbinganisa n'ekigambo kya Ruhanga kandi omu kushaba kw'abantu boona n'omu kuha sakaramento ninguma ninshoma ebigambo ebikuragirwa omu kitabo ekyo kandi tindishoma bindi kureka biri kyaragirwa abakuru b'ogwo murimo. Nyowe natwishika Patrick omu Barihegi ninkyereza kuta omutima n'okworobera ebiragiro by'ekanisa ya North Ankole ebigambo ebitarikubaasa kuhinduka nari ebirikuhinduka. Endahiro n'okuhamya ebi omuntu ogu akabishoma yabitaho omukono gwe omu maisho gaitu aha izooba ry'ebiro mushanju by'okwezi kwa 12 omwaka gwa Mukama waitu ogw'2025. Nyowe ndiho omuhandiki kandi ugesitho obureberezi. Nyowe nduhukire Gloria nindahira guma nimpa mukuru w'ihanga ekitinisa n'abarumuhungurira nk'oku ebiragiro biri Ruhanga ankwatsa otyo. Nyowe nduhukire Gloria nindahira omu mazima kworobera omureberezi wa North Ankole nk'oku ebigambo birungi omu bikanoni birikuragira Ruhanga ankwatsa atyo. Nyowe nduhukire Gloria owaza kuheebwa omurimo gurikwera ogu nimpamya nti omu maisho ga Ruhanga ninkyereza ebigambo by'ediini 39 ekitabo ky'okushaba okw'abantu boona
ebyokutaho abareberezi abarisa n'abeereza kandi ninkiriza ebyekanisa ya Uganda erikwegyesa kandi nk'okubiri kuraturwamu nimbinganisa n'ekigambo kya Ruhanga kandi omukushaba kw'abantu boona n'omukuhasakaramento ninguma ninshoma ebigambo ebirikuragiirwa omu kitabo ekyo kandi tindishoma bindi kureka biri kyaragiirwa abakuru b'egyo mirimo. Nyowe nduhukire Gloria Ombarheji ninkiriza kuta omutima n'okworobera ebiragiro by'ekanisa ya North Ankole ebigambo ebitarikubaasa kuhinduka nari ebirikuhinduka. Endahiro no kuhamya ebi omuntu ogwo akabisoma yabitaho omukono gwe omu maisho gaitu aho izooba ry'ebiro omusanju by'okwezi kwa 12 omwaka gwa mukama waitu ogw'2025. Nyowe ndiho omuhandiiki kandi rugesitwa w'obureberezi. Nyowe Ninsima Brian indahira kuguma nimpa omukuru w'ihanga ekitinisa n'abarimuhungurira nk'oku ebiragiro biri Ruhanga ankwata atyo. Nyowe Ninsima Brian indahira omu mazima korobera omureberezi wa North Ankole nk'oku ebigambo birungi by'omu bikanoni birikuragira Ruhanga ankwata atyo. Nyowe Ninsima Brian waza kwabwa omurimo gurikwera ogu nimpamya nti omu maisho ga Ruhanga ninkiriza ebigambo by'ediini 39 ekitabo ky'okushaba kw'abantu boona ebyokutaho abareberezi abariisa n'abaheereza kandi ninkiriza eby'ekanisa ya Uganda erikwegyesa kandi nk'oku birikwaturwamu nimbinganisa n'ekigambo kya Ruhanga kandi omukushaba kw'abantu boona n'omukuha sakaramento ninshoma ebigambo ebirikuragiirwa omu kitabo ekyo kandi tindishoma bindi kureka ebirikuragiirwa abakuru b'omurimo ogwo. Nyowe Ninsima Brian omubaruheegi ninkiriza kuta omutima mukorobera ebiragiro by'ekanisa ya North Ankole ebigambo ebiriteebwaho ebitarikubaasa kuhinduka n'ebirikuhinduka. Endahiro no kuhamya ebi omuntu ogwo akabishoma yabitaho omukono gwe omu maisho gaitu aho izooba ry'ebiro omusanju by'okwezi kwa 12 omwaka gwa mukama waitu ogw'2025. Nyowe ndiho omuhandiiki kandi rugesitwa w'obureberezi. Endahiro y'okuha omukuru w'ihanga ekitinisa nyowe ntungire Barnabasi nindahira kuguma nimpa omukuru w'ihanga ekitinisa n'abarimuhungurira nk'oku ebiragiro biri Ruhanga ankwata atyo. Endahiro y'okworobera omureberezi nyowe ntungire Barnabasi nindahira omu mazima kworobera omureberezi wa North Ankole nk'oku ebigambo birungi omu bidikoni birikuragiira Ruhanga ankwata atyo. Okuhamya nyowe ntungire Barnabasi owaza kuhebwa omurimo gurikwera ogu nimpamya nti omu maisho ga Ruhanga ninkiriza ebigambo by'ediini 39 ekitabo ky'okushaba
uko abantu bona ebyo kutaho abareberezi abarisa n'abahereza kandi ninkirize byekanisa ya Uganda erikwegesa kandi nkoku birukwaturwamu nimbinganisa n'ekigambo kya Ruhanga kandi omukushaba kw'abantu bona n'omukwasa akaramento ninguma ninshoma ebigambo ebirikuragirwa omu kitabo ekyo kandi tindishoma bindi kureka biri cyaba kiragirwa abakuru b'egyo mirimo okuhamya nyowe ntungire Barnabasi ombarheji ninkiriza kutomutuma n'okuworobera ebiragiro by'ekanisa ya Northankore ebigambo ebitarukubasa kuhinduka nari ebirikuhinduka. Endahiro no kuhamya ebi omuntu ogwo akabishoma yabitaho omukono gwo mu maiso gaitu aho izoba ry'ebiro omushanju by'okwezi kwa 12 omwaka gwa mukama waitu ogw'2025 nyowe ndiho omuhandiki kandi ugese cobureberezi muterere hango mu ngaro z'amani abo abadikono baitu kandi kano Edward namanya tokashitamire abo ko hatwaza kureta abadikoni omumaiso g'omureberezi ekyeshongoro kigana na mukaga naija kwijo momwe igana na mukaga umureberezi nagaruka mu ntebeye umureberezi nagaruka harutari igana na mukaga gicweke cyo umureberezi nagaruka harutari okutaho abadikoni yakira obushobozi okukora omurimo gw'obudikono mu kanisa ya Ruhanga ogwo gwakwatibwa mu izina lya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orukwera. Yakira obushobozi bw'okushoma enjiri omu kanisa ya Ruhanga n'okugiburira waba oikirizibwe omureberezi okukora otyo. Yakira obushobozi bw'okukora omurimo gw'omudikono mu kanisa ya Ruhanga ogwo gwakwatibwa omuri erizooba mu izina lya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orukwera. Yakira obushobozi bw'okushoma enjiri omu kanisa ya Ruhanga n'okugiburira waba oikirizibwe omureberezi okukora otyo. Yakira obushobozi bw'okukora omurimo gw'omudikono mu kanisa ya Ruhanga ogwo gwakwatibwa erizooba mu izina lya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orukwera. Yakira obushobozi bw'okushoma enjiri omu kanisa ya Ruhanga n'okubugiburira waba oikirizibwe omureberezi kukora otyo. Yakira obushobozi bw'okukora omurimo gw'omudikono mu kanisa ya Ruhanga ogwo gwakwatibwa erizooba mu izina lya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orukwera. Yakira obushobozi bw'okushoma enjiri omu kanisa ya Ruhanga n'okugiburira waba oikirizibwe omureberezi kukora otyo. Yakira obushobozi bw'okukora omurimo gw'omudikono mu kanisa ya Ruhanga ogwo gwakwatibwa erizooba mu izina lya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orukwera.
yakira ubushobozi bwo kushoma ingiri omu kanisa ya Ruhanga n'okugiburira wabuhikirizibwe omureberezi kukorotyo. Stephen yakira ubushobozi bwo gukora umurimo gw'omudikooni omu kanisa ya Ruhanga ogwakwatsiwe riizooba omu izina rya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera. Yakira obushobozi bw'engiri omu kanisa ya Ruhanga n'okugiburira wabuhikirizibwe omureberezi kukorotyo. Yakira obushobozi Franka bwo gukora umurimo gw'omudikooni omu kanisa ya Ruhanga ogwo gwakwatsiwe riizooba omu izina rya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera. Yakira obushobozi bwo kushoma engiri omu kanisa ya Ruhanga n'okuburira wabuhikirizibwe omureberezi okukorotyo. Eliya yakira obushobozi bwo gukora umurimo gw'omudikooni omu kanisa ya Ruhanga ogwo gwakwatsiwe riizooba omu izina rya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera. Yakira obushobozi bwo kushoma engiri omu kanisa ya Ruhanga n'okuburira wabuhikirizibwe omureberezi okukorotyo. Patrick yakira obushobozi bwo gukora umurimo gw'omudikooni omu kanisa ya Ruhanga ogwakwatsiwe riizooba omu izina rya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera. Yakira obushobozi bwo kushoma engiri omu kanisa ya Ruhanga n'okuburira wabuhikirize omureberezi kukorotyo. Gloria yakira obushobozi bwo gukora umurimo gw'obudikooni omu kanisa ya Ruhanga ogwakwatsiwe riizooba mu izina rya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera. Yakira obushobozi bwo kushoma engiri omu kanisa ya Ruhanga n'okuburira wabuhikirizibwe omureberezi kukorotyo. Brian yakira obushobozi bwo gukora umurimo gw'obudikooni omu kanisa ya Ruhanga ogwakwatsiwe riizooba mu izina rya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera. Yakira obushobozi bwo kushoma engiri omu kanisa ya Ruhanga n'okuburira wabuhikirizibwe omureberezi kukorotyo. Barnabas yakira obushobozi bwo gukora umurimo gw'omudikooni omu kanisa ya Ruhanga ogwakwatsiwe riizooba omu izina rya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera. Amina. Yakira obushobozi bwo kushoma engiri omu kanisa ya Ruhanga n'okuburira wabuhikirizibwe omureberezi okukorotyo. Amina. Twena twemereire twaza kweshongora ekyeshongoro kya 223 omushorwa
Can I have your number? Our families don't meet eye to eye. You tire. Your grandfather was a mere squatter. What's happening? We cannot afford to lose any more business. Today I want to settle this once for all. Feels like we inherited our family wars. Love and Beyond Season 1, Monday to Friday at 8:30 p.m. on Power Magic Prime. Stay connected to DSTV Channel 148 and GoTV Channel 303. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. Omagaragezeji arhembere eri kutuhindura tukabeche chituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo itwantoronde kintu cyo mutana habindi namunonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakuziro mbirungo ebiri kuhezo mbiri gukagaruka busya ukagira amani wena ukasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. wabera ryo mwana sioneta kabereho rangoro kurwo muranga umushana kurwo mushana anga buzima kurwo muranga buzima wabera ryo mwana utarahanyirwe uriyo mwana tateyitwe kandi wangira ibintu byona we yaragira umuyiguru akashuma weta abantu kutujuna akajaro mbera umuyo rukwera umuruma ryo mushishugene akahinduka umuntu wambere wamushara umusinge wa potiye pirata wetu akabona bonesubwa akazikwa akiro cyakashatakaze ko byandikira bari kugira akatemba umuyiguru bwena shitamara batateyitwe kandi ari yagarukana ikitisha kucyabana nafiro banja obukamu boto buruhaho kandi nkezo moyo rukwera mukama kandi umuhemagara urukurwo muri tatete no mwana uramba kandi hibisoma mwana tatete no mwana wabera gamba naramuru bana bi kandi nkirize kana semwe katoke yentumwa nkezo bokotsumo kuko yahibi kandi ntegezo kuzoka bafire namagara gusinge burkwenda kwija amena umushana gwanyu gushityo mu maisho g'abantu barebe nuco yanyu mirungi bagomene bahimsa sho imuri yo mwiguru mushitama bweberango ebi neberango by'obushwere burukwera ayesiga asa omwami Ndyamba Fredi awarwenta mu kinoni hamwe na Cyasimire Hope omugenzi Kitama Patrick awarweta mu kinoni abana barangwa umurundo gwa kashatu omukanisa arinite wirba omwami bagarkayo Eliasafu abakinuka lyantonde hamwe na kubakurungi Beti omwami biherra hijoji abakigara masanga abana barangwa umurundo gwa kashatu omukanisa atwine Solomon omugenzi Somasi abwanshwa abakanonkazo hamwe na Nankunda Hope omwami Kachigana Sani abamasindi abana barangwa umurundo gwa kashatu omukanisa pakashawa Danieli omwami Kana James abanyankumba sanga hamwe na Anyine Sara omwami Kwagara William abagomba abana barangwa umurundo gwa kashatu
omukanisa Godfrey Nwabine omwami Kosia rwa Kampala abana amakinoni hamwe na Grace Ambasize omwami Patrick Agumistereza abakabara lya Ntonde abana barangwa umurundugo gwa kashatu omukanisa Muzora Gideon omwami Mwesije Enos abachenkwanzi hamwe na nawahereza Shira omwami Kidongo Emmanuel abamigamba kiruhura abana barangwa umurundugo gwa kabiri omukanisa atahwa Lazarus omugenzi rwa Butotera James abuyonza rashere kiruhura hamwe na Nyakato Charlotte omwami Rebega Asafu abachikasi abantu barangwa umurundugo gwa kabiri omukanisa Gumisereza Moses omwami Katokosia abarwenshande kiruhura hamwe na Tongire Tabisa omwami rwa Kitiyokori James abakitabo Kashonji abana barangwa umurundugo gwa kabiri omukanisa atwiheyo Emmanuel omugenzi Katabosia Livingstone abakatete Nyakashara kiruhura hamwe na Nuwenyine Rusi omwami Ndombana Steven ababuremezi abambarangwa umurundugo gwa kabiri omukanisa aine plan omugenzi Mushabe George abibare yo kubaza Kazo district hamwe na Namara Shara omwami Baguma Daniel abacengejo abantu barangwa umurundugo gwo kubanza omukanisa Karahanga David Sankara omwami Karahanga Frederick abakokoma rushere kiruhura hamwe na Kemba Bazuzani omwami Rindera Josias abachikasi kiruhura abantu barangwa umurundugo gwo kubanza omukanisa oineshonga yona yamazuma ekubasa kuzibira abantu abarangwa erizo omukanisa kutera no mushero burukwera ntagiretero umutubwe kanisa hakiriyo omwanya katwakire dini kama simwe cyahe bindi beranga mukama simwe munonga nani nshaba ntakagizire binagamba ni nshaba ambassador twakwakira ibona honorable Kajwenge mwije muzo mu ntebezi reba zirya azan tuja kuba tugira ngo nayebare kandi nani nshaba wishemwe Beni oyijoze mu ntebeki oyikane n'umukuru wa Kristayo nayebare Yesu Emmanuel Cathedral kandi no mu izina ryanjye nkadini wa Emmanuel Cathedral no mukazi wanjye Rusi ni ntwaro mu gisho gwo kushemerwa munonga abo mureberezi weitu wa kashatu Bishop Alfred okuhikaye izoba rukuru kandi rurungi erya kabiri mu magarage okushorora kandi no kutaho abadikoni nani nyenda nguterera hango mu ngaro zamani Bishop Alfred tukutabartya no mukazi wawe mama More mutabartya murundo rwa kabiri turarebereho abareberezi barabayireho batahitse meza ashatu bakafa turarebereho abareberezi batahitse imyaka 2 nanisha bangu tutenderereza umureberezi weitu tumutabartya we na mama More danga yabasya kitinisa cyango ecyo kushorora bashororwa kandi no kutaho badikoni tukute tendereza aza simutete mikono yetu shemererwe Yesu mwana
mbwenu tukutabarutsa umuhuru gwa kabiri ndahanganayo bari munonga kandi nanyenyenka n'umukazi wanjye ntukusima n'abandi abahereza bugarikira ukatuma abo kuba n'abahinduire n'abatahinduire imwe abakristayo mugume mukimanye bishop naba yakutuma gundi murundi nambwe na imwe aba Emmanuel Cathedral n'aba dinare muterere hango mu ngaro bishop agarikire yantumaho gundi murundi bene cyo nacyo ntukisimira bishop kandi hejana bishop ndijo twamwakira twaza kutendereza Bishop Patrick no mucyara we twaza kubatendereza tukute tendereza sana cyara tamwine urunyi omusayi bwenu nyonyi nebirango bibiri rero bwanyuma ninja kubetera mureberezi weitu abenu we atumurikira kandi akatwakirira abantu bona abo kuba bayijo mureberezi we ikirango cyo kubanza ne cyabarshere nkomurka 2011 ndwija kuba ryo rwakana abarshere nkomurka twija kuba twinurikiko rwabakuru b'emigongo bona mushanju ngoko mburuza bamanyise tuje kuba twinaho rukiko rwo kuhendera umwaka kandi uweshemwe karhanga bayingi nabeta karhanga bayingi nabeta ari haruguraha ayino bugenyi bw'umwana we ebiro 27 byo kwezi kwa 12 nabeta no kushemerwa kwingi ngo mwije mu mushemerezo bugenyi kandi mbuhise kitinisa mbwene hati nani nyenda kubashaba nkabajundwe nani nyenda kubashaba nkabirhangari inzire twemerere twakira umureberezi witu wa kashatu ntumwakira twemerere tushemererwe tukute tendereza Yesu mukama wita simwe mbwene hati nkabakira ntimo mukureba kwanyu umuryaha muri yo mukategorize bukabingi kunkabura umuntu ayine tune yo rukwata hakashemerwa mbwene kantane cyane tune je ya generation je yabayahurwa bengi hatabayahurwa bengi ni generation n'abantu babo bengi abisha atoko ibakuruga mu matendekero bayino rurimi rwo kweshongora muhata ndwonaza kubeshongora ni nkundo kweshongorana mu kimanyi no kwimsa kwanye no kusima kwanye kunyi kutaho mu kweshongora. To God be the glory, great things he has done. To
ejo generation nayo twagegeke ya kabiri generation ya kabiri aba Samuel tubehemuka kuzareki nabo naza kubatwara aha kusima kwabo kandi ngwe kibikirize kibayina kiri kubatwara tubari kukoma hakureba iki cyo kushemerwa konka bine nahanda hibakoreka kotoroza hame esaye cyabana kigenda n'abazeire cyabana kigenda n'abayahurwa cyabana kigenda n'abatahi b'ubudikoni nkukutura abantu basa kushemerwaho kakwingana kake kiryaba kita kibonye kimanyisa tukakitungire kureka tugumize mutwezirike okwikaho ekitureba no bano oreba bwa video clips orebe kishani kiguru oreba ba marayika tumukubureba ngiye kwani bireba mbwenu kiryaba kita orihirwa kutahayo abo nabo babarya ba revival nabo mwoyo niyo twantu bagema hariho abantu bakashatu nebyeshongo iyo bagujagunja ahabo mwoyo warahanga ngo kuyagenzere na bireka abantu no kusemerwa nebyakuba barabizemu abaretera ebyeshongoro byamani biri mwamakuru mengi nambwe nebingi nango bibukatandikira no Pentecostals konkate na cyacu kwiga nditandikiye ku hatuhura yatandi oguno mwaka ogwembabazi mazima tumukumanya ngugona nagabaga yamazuba konka tugona tugakwingana gona namazo karo hagata kwingana nambwenu okuba mazima ngaba ninkunda maduka kaba ni kandi n'ibintu binabe ninkundo magaraganya ngaba nkunda kuzo mutawoni kandi nkunda kuzina nambwenu reba kugandemera muno hatu none hatiki kubata muni konka otine imwe badiko nimwe mutine okurege biri 16 byo ku 12 enkumi na mushanju obubandahizaho mwesho bwa license kurtaye by then emeritus bishop kurugobwo nkatana netawe mazima garhanga katana netawe mbwene kintu cyakwiha kintu cyuwabeno kunde ebero yo kwezi 20 kwezi kwa mushanju kigenda na mushanju nubona ajunwa ngatana no kuzina hariho ubugenyi bunabe kutwatahire hawironke sane kayishatu ningo kwezi njonwe kingo bwijukaje konga kutwabe nsoro ubugenyi bukanu kwashanka ishatu birebe zicyo kandi abakore bakanu bigura amazina abagoro mushitaka kumukidara n'umushishi bata muibare kana ikayifa rock me teach ekintu kandi romu tumangu dudu naba stand still naye merra tejo nenjira hanga toni ryonsiyo yiraga ngwiro kuzero kubayo kubigura amazina yiraga kwerinde ngo kajono mbweno ngo tugura biri umwaka gwembabazi eza eso mwa
whom all things and all blessings come from. Thank God, we can't take it for granted. Ntsima mukama kandi ntangata shana n'abantu agire bigenderwa inaha bwenja ineshonga. Ntsima mukama ebirungi byona ebirhanga kora. Ntwenda kwakira abantu bebitini sabarya. Ebitini sebi ate imwe mutagira ngo nyeruye ibintu kumva no bukuza kwetegereza ni kwetegereza aho ubona kuburengwa. Konka arhabo nareba abazere beitu. Beto kizengundi yaje ubungize nti brother bishop. Nyo. Mbere yaho kwemera no nti brother my brother bishop. Ejo tindi chikora. Njagumani nyantu my elder bishop. Ntwenda kwakira Bishop Emeritus Bishop Stephen Namani. Kamshaboiza. Abakorinso yo kubanze shurisha tumushoro ngo 14 ntagira ngo mu rugo muntu we no wayo ari umusingi kuko urugumaho ari yahengwe vemo manyuka tuombeka manyo yagumanosimwa aboko katabura yagumanosimwa habuka stendeka yagumanosimwa habuka turi recruiting nkanye ni one recruiting je turi awashimbe hari kama kumpero mujisa kama kumpero wenu munchirize mbachiri Bishop Emeritus nawe kankushaboja umuzire wetu Bishop Patrick Bishop Emeritus aha no sikigeti rukunjira kumanywa kakinyasano katumweta ija ogwo ombuzare n'umunyabuzare ne wayenda kukireba hato no kireba n'abantene keje kofira no kireba rero hatukogire birahuri cyahwe cyo mbwe ntenda kumwakira munonga no kushemerwa Bishop wahumwire ahabwa no sikigezi no mucyaro ivu bakahumura twakwakira yebare kwisha no kukurata yeja kuratire eso wange mwa eso sima munonga habu kwija no kucyetaho yeja kuratire Reverend Deacon Mugisha Frank Kashaka hariyo na Bishop Gasatura kunkane eja kujoininga kunkati eshahi ya service ya murema kunkana we izonda we kami ntwenda kwakira His Excellency Ambassador Kano Fred Mwisiki twenda kwakira munonga simiro kuteraho radio Kiruhura yebare munonga no kumuganda yebare no kukwata yebare no kukombete twenda kwakira honorable member wa parliament wa Kiruhura oweshe mone Wilson Kajwenge twakwakira munonga hata beshe mwe twakira flag bearer hata twakira member wa parliament oyete yakatekire urukuza kuzayo honorable Urusi Mushabe bwenu washinja boyebere kana monyoka nasho rusa exercise ogijenka hirusa obugwaje kandi rogo zitabe ngo katwashemero umuntu kayabere member parliament twakwakira ntwenda kwakira General Kashaka Stephen twakwakira General bwenu katangara mwemerere ngambaka General Stephen nkatangara nkareba kitari kintu cyo butosho bwa retiringa okuretiringa na Brigadier Francis Kashaka mu rubagenuzi muri yaba Reverend Washington Kashaka n'umukayikuru kikantangaza abantu kuzo mukishaka hamwe bakatabaruka hamwe bakahumura
ninyenda mucetegereze bakahumura izoba rumwe ekyo mukiteekateekyo ekintu ekyo kikantwarira obwire burengwa abantu kuza omu kishaka hamwe bakatabaara kumwe bakatabaarika kumwe bakaija barabagenoozi bombi kumwe bakahumura izoba rumwe wese kamiregenu ikinyu ky'omushororongo okutusoma omu zaburi twaba tuziika egye yakyenda ngu abaana baitu oboreke omurimo gwawe abaana baitu oboreke ekitiinisa kyawe mwagwishwa omushororongo ogwo oboreke ekitiinisa kyawe mbwenu hakirenga bazaana ha myaka 62 kureba omugisha nayaho aba bakazi omu mahe bakore ekyamahe omugisha yajundwaha yatabuuka omu ruwaragi yatabuuka omu bwamaraya yatabuuka omu kufa yaba ow'ekanisa yaba yarugaha yaza Kampala yaguma ari ow'ekanisa mbwenu hakirenga bazaana ngu engoro ya Washington kashaka negarukayo usanga n'okutangaza enda kwakira aba Kampala chapter bebembeirwe Ben Kavuya or vice chairman aba Kampala chapter mwena mwemeri Kampala chapter Ben mwemeri aba Kampala chapter mbachiye nambakiye Kampala chapter mwena abo sabadiko mwito wa Kampala mwena mwemeri abo sabadiko ngona ba Kampala bija mwemeri kama simwe twabashemerwa hanga bahezo mu gisafeshe kwa kwakira mukama wita simwe tuenda kwakira media houses present media houses tuine tayari TV abimbe ni manya nireba the event is covered ngo mukoro gona guriya live on TV kandi tuine na Right TV nareba ha rev right wonderful twabashemera mwe bari mu mugumu gukora abo bujuruzi mwe bari mu bwengero no kubuzya indeed amakorga Right TV harwa kandi akone ishitira Right TV harwa kandi akone kandi akone imbagara mu biri bina nabagambire I know kagumankare mwakishka mukankwati I know kagumankare abantu be kagumankare abakure kagumankare abishopo kagumankare amahege kagumankare ihangareito kagumankare kanoni kagumankare oyayeito kagumankare no abantu hangana baraba mwa bakorese bintu no kagumankare ensi gumane hinduka ensi Elia hanziga neyeturuha mwimuche tujele nayo etatuti akona keso mukuru manjeri nakatwegesaho mpitu ensi egitechere yitu ensi yone hinduka mbwena inunu nkagumakareba nakishitira ha Right TV eyatandikirwe owishemwe Dora Kibende na group eyabirene kurwa chairperson Honorable General Elton Mwine na kurra Kampala cluster na nyini chairperson obuna henwe Bishop Stephen na nyini kurra kunuyi ayunu nkagumankare kaba bahereza umugisha nyenda kutabartya abadikoni abargo masaba dikoni mwena twabakira tukuza masaba dikoni biza kutwanisha ahantu twitesha imikoro y'abantu twenda kwakira aba ordinance and asaf tutabartya asafu amanya obera chaplain wetu kando kozirege umurimo wo mwaka ogu kandi akatibera umwana munonga twenda kumusima asafu yagira umutano namutangara asafu akahurwa wenka nkahurwa nyenka kora no kishika bishop nkahurwa nyenka ndi mudiko naha asafu yahwirwe wenka ndi mudiko na wena hate cyabe cyo mutano ine miraculous way ecyantangaza nacyo asafu yatebo ho ba bishop babikono ekitakabahoga asafu tabaruka twenda kwakira abadikoni no kubasimbira rahanga kandi ibingi tubugambire
twenda kusima retreat leader munchirize mbanjore retreat leader otera abantu abo mukwerera akaba maraha na bibiro bina owese mwe Reverend Canon Daudi na Odes abatukorera mu rumogu kati bashabe mbasime munonga mbakeka omungaro mwe bari munonga nyine messages nkeishatu eyo kubanza tukatandikaho ekumanywa nka basale scheme harho abana abari mu makagaboro abatari kwebasa konka bino bwenge academically excellent but financially down ekyonka kihankai ekyonka kiha oweka yitu yasinga omukobwa bwe buryo bworo okwerekayo rero no kwabwe tonto bya burangiti ibiri okweshweka burangiti yo kubanza ekabiri ye kanisa eyayehorezibwe bishop Betungura ariyo mureberezi wankore omwahoro wabe ari yahakar Reverend Patrick Bwerere yayehoreza there was a certain organization obeka yabere compassion I don't know konka bakana bakwantaraho abana batarkwebasa mbwenu barambura eke yakirizeyo obunaku yasingira ikeriye kayitu yatwereze ikitonto cyaburangiti emwe yayishwe kwa mawe endijo yayishwe kwa nyowe obabera takushesha cyane kikambere kintu cyo muhendo kikandetero kukunde kanisa kikayinga magaraganje teine cyagire omumagaragange naha mutuma gwange naheza kurebe kanisa burangiti muneye kanisa kikabani kikurata ekintu cya Reverend Yosa Muchokoro kwizo mukayitu atene muhando gukurabamo konka kayijana arabe egaro mbiteto mitsinde naza kushura kakafakazi atakuronda kicwero konka naza kurebe kejo omukazi ogo no bwana we babaho icyo kuyabere nashaba yajya taroranga wemfuzi ataroranga wemfakazi yamweshongore cya Yesu akagire imbabazi mwene burangi tukuze yizire nahurura wena hagire cyanzamo kwabe haba hahora umukoro aha nkaba ntoroka nyikiro ndara abana bakira bishop umukasheshe mu buryo mwange twabuza kunkereza nyibe myenda yanjye ntoroka ubwo abantu bakana bararo mbibina nyiza ndaraho mbibina n'abantu ngundebe bishop heine cyagira mutima gwanjye nikirabo mu burangiti mwena tukuna abere bishop irakari yagira ngo harho abantu ko kuwabe irori iwa waza gukora ki hato bwoherwa ubushobozi waza gukora ki korobota kiruho abantu abo bakagire kanisa nkejo bwese none ngure burangiti atecho tukiri apurike bwese nyoni ikora ki bwese nimbasa sente z'abana hona ati nkwere impeta nikimanyiso ubushobozi nuja kuguma no hurwa abotakurire tuchmuzi ati kujwira ubushobozi bwanyu mugambira abantu maza gukora ninda kubagambira ngo rute yinda bire muri ngambira abantu turunde ine miliyoni 60 kwahumura abana bahumwire kabitu ba leta za ripota umwana wa senior wano n'abana ba university kandi twagaraka twatunga itufutwa kikambira hanga yakora twatunga universities zatwa obuyana Bishop Stewart University yatwa abana 10 okumara imyaka 4 nshashura half tuition 50%. Apex University ya meja kagena Kinyamatama yatwereza slots y'imyanya 2 okubashashura mpaka bahetse. Secondary school zeze itu ntshomese za mashomera gaitu abo kwa bana batarkuye basa baba yo mashomera gaitaga foundation schools. Some secondary schools zeze itu batwereza imyanya 2 okushomesa abana abatarkuye basa okurugasinya wanu kuza na some individuals ikinani kigambera harho abantu na uruhanga rwe ko mugugo some individuals omumwishtarigira harho mwetasara ni headmistress ari commission education commission wa ni headmistress wanka Atlas High School iraha yatwereza umwanya yatofaringira umwanya ushaka gushoma atomwana sekinje kubashubisa paka heza Diana Kagweza umushiti wa Kagweza hariya atwire ya sponsor umwana tunanye naza kwera umwana university paka heza bwene niwe ko kuboriyo
naiwe ko kuboriyo kandi for your information na cyo kikanji bagambe qualification zezantwe omunju ya bishop kuza nguna aba bishop masters na nyenkazi herwa ben kavuya na kone Ruhanga omuntu kusura miliyoni na n'emitwaro 34 kumara emyaka 2 nakuhereza bene ritungu check ori aka miliyoni mutwaro 15 ati onogera ngo hato nabatende mutafari mwese kuri nabentagire yongani zagubanyire yo orire mukama ariho byakubona ndakukoresa narabu musentezanye ngo cyo mutwatireho abana abo nayo ko kubano basa please omwana ntutwaroha nabo hato abantu batekatike mu ntwara bo mwana nga ntutwara omwana academically smart teka sente woraba teka sente beswana moriya nserwanje hariho mushomesa wabena nshomesa na mugongo are you the one? My goodness, oh my goodness. Serwanja University, you are most welcome. Oh my God, nice to meet you. Thank you for coming. Thank you for supporting and studying this frank. Twena. Oh, wonderful. Mukama kweleza umugisha. Mukama kweleza umugisha. Mbene nani mbashaba ngo mutwareho umukutwatsa abana abo. Kanshabe representative of theological colleges abaria. Can I request theological representatives, theological training centers who have, oh wonderful. Thank you for coming. Thank you for coming. Reverend Manu wokushomesa yusi yu hati uko lyature bamunyu aho. Mukatu abakira mukama weta simwe. Echo nachisaba message ya kabiri turiyo ntuzo obururu butabatanisi obururu butabamaraho mubuzemu muburyemu muzayibwe kumwe mubuzemu muburyemu muzayibwe kumwe itwe turikwikezwa gukora obururu konka tuyikezwa kushabira obururu nambwenu nkabashabira ngumuyimuke nkabashabira nyondi yaha shitamya yaha nabashabira ntarahanga abantu aba bayimuke baze kwakira president nk'ubanda tukurebana bamwakira nambwe nti kugira ngo nimbasima konka nimbasima rahanga gukurira shara yanjye abo abantu bona bakazayo bamwakira mwebare mnono nambwe ninyenda kushaba ngo shabire 15 byoko kubanza kandi ko orashabe umwe warahanga kutahemu utagumumuka cyahwere kihe cyahwere kachote ireho nayo utaho mukono nayo shaba nayo imuka nayo uzeyo nayo muhemkono ngo mwachoboro kirwankecho mwabyenga tunareba mobilizer political mobilizer umuseta usi director wakandari namureba nkaye yebari umurimo gwo kozire yebari ubwo kambira abantu ngo nakibanza nanye 15 ko kubanza mu bishabire kandi munju yanyu omwe no shanga mwe baganisemu nabo mutafu hato shanga ngogo kubagira primary stubekerezana ngogo yishanka flag bearer ngogo yishanka nka independent nabo bamuzayirwe kumwe mureke kuryana mureke shirahanga akakunde kanisa shirahanga n'umurunyi numanya ngo tukazo mu message wa bishop nagumani ngamba na Ephraim yatore Ephraim yaze numanya ngo Ephraim akagumana mpumuriza no yabera kansara nango nyuka ntatera sumu akampumuriza ntimbuza ntebi waburota atwishi byatunda bintu kitinisa nyo wanye parere numanya mutikabaza mutwarga muntu tusheka n'ikishaka tusheka ntafaki babataheshaga kama bagerere babaza mutatwita kandi kumukuye baganza muri kanisa mu kitabura kandi rigenda kubashaba bahure entame zona nezeitu nimwe mutatwita bahure nimwe mutatwita mubahumurize abo kuborabe ubumutima bugurabe buhahire na tenga kushabirwa kandi kuborabe no muhakanisa noja kubishabira utoka muhumurize entama nezeitu mutoreke mbaju abahure nabeshegereza mukama bagerere mbabazi
ntuza Christmas season ninyenda kubendeza Christmas y'embabazi ninyenda kubatengera umwaka gwa mukamuitu ubwo businge ninyenda kubasima nteine bugarikiro ecyaha mweru ninyenda kusima Reverend Canon Franka principal wa Canon Bible College no shoti yeja konkanye kiro aha kwabana abakristayo no bahindukana baba abadikoni bahinduka bashororwa habaho grand dinner habaho cyakiro yo kusibura umukristayo no kutaho kandi karata yaha habaho umuntu w'umukristayo mwaje offering agira ati namwe nyo cyakirere kwija ati ndiyaje gukora mbwena kakiragarso mwako boyire nyekiro nuwatwire cyakirejo yo kusibura ababyeyi nambwe nabo umutirira umungaro munonga leka nonoriya no Kampala chapter na mushemerwa kamuita simu we naba mware babaye badikono bona bari abantu bahindura rukoba rahanga kwa rusityayo umwaka gwa mutogwe 2026 okwezi kwa 12 nambwe ne umwoyo kwa kutahamu otindi yagiteka cyaciro tukandi kukibango kwezi kwa 10 tukureminding ugiye tinchitwara kiti kugambira rero gira uti rero ijo mumugeni mukuru ngo mugisha ogwa next year tugwakiroho bagira ngo banke yito ya platinum sako ngo ya offering irecho niyeretekera bamugisha abadiko niyer batekera konkane wagira otinanye cyane cyetengeso ijo onyusie iwon twandika tukayangira kimbwe nyebagambo ebyo nimbendeza service nungi nimbendeza obugenyi amaginyi marungi no kushemerwa imurabe muri mukama agume n'umuyo wawe nanimbasha bangu mureke tuterere hango mu ngarabo mureberezi weitu ebyeshongoro biri mu rukundo mpango ukwakira kuri mukushemerwa kandi nayo Mayirodo Bishop uranga kwiro mugisha muhango ukugira abareberezi babiri bakahikaha ukagira abantu bakuru nabo muterere hango mu ngarabo mureberezi weitu kugira umugisho tuwaza kwemerera tushongore cyeshongoro tuzakurura butumwa bwizoberi icyeshongoro kigana 89 shongoro kigana 5 na 4 kwemereye twena
katushabe nko kuturi Mukama arahanga ubushobozi ubona kandi wembabazi nyingi ishe wa Mukama wetu Yesu niyo bokuzoka kandi obanamagara nitukusima itwabuwaho mukisa kutera ndaho muhekari yawe rukwera kandi turi abasisi turi abana b'abantu abatashemeyire konke mbabazi zawe nyingi ezabere nyingi aha musaraba ubu wabamba ahabwe bibi abasisi embabazi ezo nizo zatureta embabazi nizo zitubasa embabazi nizo zashyikiriza izoberi nitukusimire zo mbabazi nitukusima habwa abagenzi baitu abataho mu kibina cyawe kirukwera abo wagambira begi bawe otabaje ebyo kugesha nibingi konka abagesi nibake mbwene Mukama wetu Yesu nitukusima habwo mureberezi uwo base kwamani ahabo mu rumogo gwakozire ogwo kujweka umusororo no kutaho abadikoni nitukusima habwo abarebereza batwatsa nitukusima habwo abakristayo benje baryaha mbwene ayi Mukama ebigambo ebitwahurana birgo mushara no mbyesongoro n'ekigambo cyawe kiturukuza kurra hati obuho mugisha bitematemero mu mituma yitu byane byana birunjo gumeno himbiswa no habwe kitinisa Yesu Kristo Mukama wetu amina usitame Mukama wetu asimwe ninyetwa Reverend Kanoni Daudi no mukazi wa Odesi Katungwensi turi abarisa kandi basaba dikoni basanga kansaba mu cyarogo ayemerere nyowe nawe twatanise nitwe tubere twarikire ababaire bari abagore konka hatabahinduka abadikoni hamwe no mushororo umwe Mukama simu habo mu rumogo ogwabasize kutukoresa ecya kabiri nyowe nko muntu no mukazi wanjye Odesi nitukusima umureberezi nitukusimira kimwe kandi nyoni nkusima na se kusima abantu barahangamwe n'abateranira aha nyowe no mukazi wanjye tereze ekanisa emyaka 80 emyaka nambwe mbere ningambira abagenzi banje aba nimbagire ntenzo zimuri kurebeze zinyine nkazimerero mu kanisa mbwene tukusima mureberezi okututekaho okututorana okagira ngo no mu rumogu tugukore Mukama simwe yebare okututekaho yebare okutworra omukanisa yebare okutwebembera yebare okutuhimbya yabaro kutukorra byone byo tukoreire kandi amuherwa byona okata omurumo gwo kwebembera abadikoni bawe no mushororwa omureberezi bwawe Mukama simwe ranga kumukisa mbere nishetya abumbeire nyine nimbagira nti nyowe ninye nyine bendera nore hatakange bye bendera hati ninye nyine bendera nambwe nisima ranga teino nyitsimbireho ndiana opposite mbere nimbaseti mwene Mukama simwe omureberezi no bunyine bendera ombye kanise nkoreire ombye kanise mpereize amagara gange gona ndiyo mukanisa neki nacyo kukinkora abo kuba mazuma garugo cyandenga nyosire nimburire ngiri nyosire ningamba
konka mbwene Ruhanga simwe tinkaburanga ngiri bishop na yahora abadikoni nashorora n'umushororwa tinkaburanga ngiri hariho ba bishop basatu tinkaburanga ngiri ombantu barkwingana bati Mukama simwe na cece wakinkorera umureberezi Nkarwiturida omwizina lyanjye nkoberewe bembeireki bagenzi banje ababere bari abakristayo no mudikono umwe hata wahinduka umushororwa nemwe ababere bari abakristayo abahinduka abadikoni nabakira munongo mwizina lya Mukama witu Yesu nimbatabartse Mukama simwe nimbatabartya Ruhanga simo kubarinda Ruhanga simo kubabasa Ruhanga simo kubateza muheru kandi nayo step yatsigarayo Ruhanga neza kujibarabiho Mukama nayo bari ecyo kunkukirgaho Mukama anje umurebereza kankwatsa abantu aba ngo tubatende cyo mbye kanisa nko muntu twiro mu kanisa siniya abantu aba Mukama anje umurebereza mbagambire kanisa nkukwerkusha Taina kuntigireyo kanisa amagarage kanisa nje bagambire amagarage kanisa nje bamanyise amagarage kanisa nje bateiremu nambwenu waza kuba obwa abahindura abadikoni hatubo babe kanisa Mukama simu no murabe mwabe kanisa munyikirize omuriye kanisa namazima ninkikiriza konka enstkweri Mukama betsire Ruhanga betsiro bunakobo obwense kushangwa abantu nubarungi Ruhanga betsiro obunakobo ensine sanker kumanya Ruhanga betsire obunakobo abantu nibasaka nkabari kumanya munonga Ruhanga kandi batari kumanya abantu kanise betsire Ruhanga betsire kutaho mu kanisa abantu nibenda bingi okukira kuhereza bingi abantu Ruhanga kanisa betsire obwo abantu bingi bagira omufumu bakahaberayo kanisa betsire bagenzi banje kanisa hati ninyenda kubasoborera kanisa abantu ensokweri namazima mbagambire bye kanisa mbwenu konka kambagambire byensi okwenseyemi kambagambire byensi okwenseyemi kanisa betsire Ruhanga betsire kumuhereza obwo abantu bari kutunamo omuntu akeranga tindi omuchwezi akazana radio nangwe Ruhanga betsire kugambira ngogambira abantu obwo abantu abachwezi bari kweranga akeshongora akajana zaburi akakozesa Bible okareba yaga itabaguri hato ubuntu bw'umunakubwanyu hato ubuntu bw'umunakubwanyu kanisa ntwe bateyiraho tinku batinisa konkensi nukweri obwo kushanga omuntu rutaba no mukristayo konkai n'abakazi babiri nayenda ngo asitama kitutaha omeshege kanisa konka shoira abakazi babiri hato ubuntu niyembere yiturumweje hato Ruhanga n'ababetsiro bunakobo obwo bunako nubwo abeteyiremo obwo abafumu bari bingi bari kweranga radio kandi hakagenda na bingi betsire nubo abantu nabo abamwe bari kushana ngo bahakanise kanisa namwe Mukama anje umureberezi emirunde mingi nimba nimbirebo mu magenyi no mu mukoro oreba abakristayo oreba abundi ba asha abari kwebembere bintu oreba nabarwana n'abantu omuntu arete ntebe ayenda kugishitamuso mu isoge kanisa ukiza kureba obundi ori kubushoborokerwa ata hasitamuho abahuri mbwene kambaga abakristayo bawo bishop kamba kugambira kamba gambira abakristayo mutajengwa bahore n'ababani bende bitinisa
hatomwa abahore kuba babasitanywa mu magenyi ganyu harimo entebe mutekatekire bayino mukorano bazagwebembera yaba no bugenyi yaba no rufu obworebana babazibira hati kibani kisimbora izinge generatari hato ekanise rahanga betsire obwo abantu bari kwenda kusitamo mu meso ga altari nkaho ukara abantu bataho entebe nibenda kusitamo mu meso ga altari okiza kura yagira ati nyo mwahore nankizaki hato obu nubo bunaku tinkubatini saba bana banje hata otumwahure nankiza cyo shoberwa nakutene cya kukiza konke kanisa nebane manyisa ngwe generatari otasitamo ngwe hatika aho kabatateri hentebe deba bahure ibari deba aho bari ngwe na aho shabwe nkitateri hentebe hata ecyo nicyo bane manyisa ubundi mutekateka ngusana ntwende bitinisa nga tubantu tekanise kitinisa ngo abantu bashoborekera ngwe generatari ekanise betsire ubu abantu bari kwijo mu kanisa nibenda mwe byo kutangaza n'emigisha abantu nibashabe ubwo ekanise betsire abantu bari kwijo mu kanisa ngo bashabirwe imigisha azaheru bashabirwe imigisha atunge umurumo mbona atakwenda kutura nani yana kutirebe bugambwe biberembe twebembera Ebarhei Pahuro yahandikire abakorinso esurejo neye 16 esura ye 16 no mushorongo gwayo gwa 13 kiriya mpapura 215 konke sure geria 214 ebarha yo kubanza Paul yahandikira abakorinso shura 16 mushorongo gwa 13 umushororongo gwa 13 ugumene mureba ego no bukiri kityo ugumene mureba genda mpora omuhandiki omuhandiki we Barhegi Pahuro entumwa yahandikira bwe abekanisa ya Korinso bunakobo yabajya tumugumene mureba mwetsubo bunakobo oburukushanko bugumire mwetsubo bunakobo obwo abantu barikushanka barikumanya mwetsubo bunakobo obwense eryomuntu obwekanisa eryomuntu anokonoze mhanda namwe n'umukamanje murebereze kinacyo kankigambe hariho muze guriyo mbakuristayo bayitwaba noreba ko kuba mukuru hatogira nkemize namwe nkampura ngo museza mukuru nakungura no sangu no bunakubwanje hato bo kungura bushyikire hati norebe namba mpango abakuristayo nibagema omwahure ngo omuntu yarwo munsi tarukwirira ameza takushembera obundi ina bakazi babiri obundi bakatana ariyaho ati numurabyo mu kanisa ati mumurabyo mu kanisa hate obunako kanisa nukwe hati nibyebyo mwetsu obunako obwabantu nabashyikire nabatashyikire nibenda ngo babarwikogonizing konko mburomborombo bwe kanisa bwa kare kare obuteka bwe kanisa bwayo umuntu wabera takwirira ameza bakaba batamurabye mu kanisa ngo ina bakazi babiri ngo abo kuba naho ikitwero apana hata abantu nuko barikwenda murebereza tinka kirebere konka hata bakuristaye bayitu niyo barikukigemea mwetsubo bunaku obwo abantu murikwenda ngo abantu bembere ekanise kuratiho ense bembere rere kanise gizenyuma ecundo mutwe ekanise rahanga yebembera yes Yes
banywanyi banje naimwe abahure bagenzi baita barukunu aboko na bagenzi banje basaba diko n'abarya Tamirom kandi sabadiko no mbusabadiko numwe tinkwiza kubugamba wonka no bureberezo hato mukristayo akari omuntu wabutosha nguwe yarama yaragabana be narama mu kitabo kundufa mu ndabyo mu kanisa ngwe nambwe ne sabadiko hato ebe bindi gambogo wa akari omwahure mbwe hati ne sabadiko ne nabimanya obusabadiko numwe obunabere ndumu tindi kuza kubugamba omukristayo we yahandiko buragwa ngo bamurabyo mu kanisa takaza mugga takujimanya konkani cyo kitinise cyarkwenda kunabere ndiaho ya hati yafa bamba karweire yafa kuyafa hata abana be bateka baiza kushikirizo buragwa barumbo mwahure hatwiza tata kagira ngo bamurabyo mu kanisa bamusabire ohato mwahure yashoberwa yabashobora bayanga yabegesa bamuhakanisa hati yareba haza kuzaho nko rwanju yanteresu halo sabadiko ni haro abakristayo banje bamuntafire nibenda kumurabyo mu kanisa mbwene ngirenta ntariata azaho nshobora hatsata na ine byakora byekanise kumwishyikiraho hati abwenki nibenda kumurabyamo ngo nuko yaragire entumuryaho entotategana entwara kwababero wa bishop Nyondoho tukatukine bishop emeritus Stephen entwara kwababero wa bishop orere Nyompoze entuba yanga obazibire kubara yanyo banyehoreze ninza kuba bingira kimwe tubareyizire mwetsi wo bunako burukusha butyo konko mshorongo gwatwabura shoma garike mo gwe 13 mugumena mureba nahagweke mugumena mureba muhamiro mkwikiriza abagenzi banje abatahi bo mbudiko no mushororo womwe murwane masheija kandi murwane masheija mugumena amani yes no bwense rukwenda ngo yebembere kanisa no wabantu barkwemanya ngo nuko bari no wabantu barkwende bitinisa nangwa no buhabera habacwezi n'abafumu niberangirira nangwa no babacwezi batandikira okuburenge no gaita abagore nangwe n'abamwe n'ababana bambuza bese kanoni hati kana bakozesa mukana bakozese bible zaitu kana hati baine bakoze sati bo common sense te kugambira tubaine bitabo tubaine bible hati baba takoze isabiye bakoze sibiyo ecyo nicyo kirakutware bariyo bagaita abagore namwe ne kikanti gambe mpora hariho abahure bengi n'engoro nyingi hamwe na za bishop nyingi za papo konka mugumene mureba hariho papo nyingi hariho yindebero kwifumbere ningire bamasumo agahangire ayetsimbire ayine round ukora nashabo bururu kandi esatine ya papo konka mugumene mureba
mugume mureba muhamiro mukwikiriza murwane masheija mugume namani kama simu ogwe 14 byone bimurukora byone bikumurabikore byona horsero yabirunda akarugu kamwe ngo byona kumurabikore mubikorese rukundo byona kumurabikore bana barahangamwe abantu abaye twakutaho mbudikoni abatsigaza batabundi kureba mubikorese rukundo mutatemwe byanyu nambwe mbagambire mutakirizensi mukagitasiyo mukanisa dekense eguma mwanya gwayo naye kanise eguma mwanya gwayo hato buteka bugumeho buri yomwe agire nsaro ekanise be kanisa nensi naye bensi habeho nsaro konke kumira bikore mubikore sirukundo inza kwendera tinkwenda kutura waza kunshomera Injili ya Matayo esura gene 19 esura 19 no mushorongo gwayo ogwabira na mushanju ahamba pra 29 ego muzingo gwenda gano ensya mushorongo gwabira na mushanju ego Paulo nuko kumugambira ati ebe nebigambo bya Petero nuko kumugambira ati ebe nebigambo bya Petero bitwe tukasigaho byona genda mpora hure bigambo bya Petero nambwe no mureberezi yana abashobora notangara nko weshemwe Reverend Franka ine bintu bi tinkambayera ngo no mutungi ibyo tinkubizamo konka ine bintu bi konka notangara ecyamureto mukanisa nambwe n'abagenzi banje abakumbere nimbagambira mbagizire ntekanisa atari umusente mbagambira amazume ntekanisa atari umusente batangara abantu amayisho bahumna maba konka ahamwero nabagenzi ntekanisa iri umusente kandi uko kiri mwene Petero otasana na Petero imwe bata abahinduka abadikoni mutasana na Petero akaba ari umujubi Yesu niye yamwihiri kandi muri yaha buri omwe ina hwakwihire nangwa nanyo obuyanyihayo nkantara kubekiryaho kandi yo mushubuzi wente ebyo tunayenda kubiza abwesaha nkandi yo mushubuzi wente kandi ndiyo mucakazi munonga nesente nkanziriho kunabere nzine kunabere ndiyaho Yesu yambugabugana yanyihoko munte nagendera mu kabini aho nabere nshubura yantorana ngunze unza kumuhereza nambwe ni hati yo mutangayire mu rukunde bamayisho numureba nk'ekitaro kindi kitaro ndiyo muntu nkayimwe nkandi yo mushubuzi owente rangano nambwe niwe Hope namanya emyaka ya Hope emyaka ya Kake namureba mu Fred Kake emyaka ejo ya Mutiana emyaka ya Ndamba ezo niyo grade yanjye kandi nkanta rukubi kanshi ubatorene kuza kushoma nyine mtwaro 9 rukomo rwenda 9 hatobo nkandi kubi ngunkazo mukanisa nindonda musente ngaha konkara hangano kwagira atyo nambwe obumbere nimbagambira aba mbere ngira ngo omukanisa atari umusente kandi amuherwa byo nabagente kanisa umusente mbwe na Petero nuko yabera ari atyo ura Petero nabuza Yesu otategana no kubuza Yesu otategana hura Petero yabuza Yesu Petero nuko kumugambira ati Petero yabuza Yesu yamugambira ati rebito tukasigaho byona twatsigaho butimba twatsigaho kujuba twatsigaho bagenzi baitu twatsigaho amato rebito tukasigaho byona nambwe mwine bimutsigireho bana banje mwine bimutsigireho example ya Frank inareta nka Franka rebito tukasigaho byona twakuratira mbwenu turyatungaki atyo hati ekyo noho otari kubasa kukibuza ekyo noho otari kukibuza na munongo rubazo rwitu urwabahuri ababere barije babere bine sente ababere barebe kaje
hato ukazomu kanisa nambwe no musara gwanjye go kubanza nkagure bagwanshobera kandi okweza kwakuratireho ekeri Desemba konka Desemba takashikire bampindure mirundi 3 Bishop yampindure 17 ntakashire mburiso byabera ntumeremu yampindure 23 na kimwe yagaraka yampindure 27 ento entharu bagira ngo kanisa okhereza rahanga no kwetwa nti nyowe nkeyeta nakwate byanje nagaraka yo weitu nayetahiro mwanje kunabere ndi aho nasanga yo mucyare nte kanisa yandema atabaki obo ninkira kasara ninkira mbere inasangireyo ninkira transfer zumurundi 3 murundu gumwe ntaka reportingireyo atabaki entenga hakanje nenko atwaza kuzahente nazagaruka munte yanyetsiza nyowe tatana mawe bakaba kiruho bunakobo tata yansemba mawe ti yansemba we no gubakwatanisa enduri yasuga na maresa biti 3 ntakugamba na muntu mwena muherwa byono guyambuza atwitso bwazo wagaruka munte ntum hati ngoro waza kugitahi hati ngoro yanzo maraka nkekigambo cy'abana engoro narondaho kutengoro habura nkanyine briefcase yanjye nareba ningito mu briefcase hatsinye irakarimbuzo ryagiha muri yari nareba ningenda na yarore nibanyakira nyine ntenze koreire kumanyoko tumbavu oresente hati na ebe byanshobera hatoro ororimo nabagambira norwabente abashubirente nibamanya nibakunyureta sati nibatagura kumanyoko gisede oringachi akushume cyarkwenda hati na obwo nyine ngoro maraka naronde bgambo nengoro nareba butajwana narebe ngoro nebgambo byetu byarore nebishumo bya wa Fred renguriya namureba naseka nabimanya amuherwa byona nahendeka nayetisa nagarikira rahanga endeleza Yesu rimana kwandika Yesu musaye wobwantuma ogogwa kasatwa muheru akaba ndebeire hakaba haruho burisa obwarwo muyaga okunumbumanya omwahure wabo nawo numumanya wabera ryo bunakobo kanone ryesafur gasira akarwara bamutwara Kampala bamushemeza amazira amezi 8 oburisa butaine muntu oburisa butaine murisa hata abantu nibasaka bakanzire hati nyono ubwo nabere nyangire obone bona abere ngomeire konka kunaberene hati nagenda store ndengwa tinguza kubatuza ninza kubatuza imini konka esabiti yo kubanza abantu bakaba mbayingana ko kumurkwingana nabatuza abana 23 nayete isahu enterhanga ntumbere ninda kurata yona ntonsasire okumanya ngunkandi yo mugomi nkatwara kasoka surprise nenko bazanje na Bible na Zaburi tene kinatwere nagambira mucyare ntotankurata kangende ndeberwo muyaga okubagigamba nasange nko kubagigamba hati nyoti nkwiza ntoteiza kunkafone nafu kuihobo emyaka 40 rya Yesu rimana musanzu byoko kwezo kuturumo kwa Desemba
nimba tuba twashye imyaka 30 turi abahure nyo no mucyara wanje rahangata turinzire rahangata tubasise hate binabere ni nyanga kambituka nabitungire hati nyo nambwe nimbagani abahure mbagambire ntinyo mukazi wanje kiyankunzireho akankunda abo kuba nabere ndyo mburizi nkaza kushwera ndyo mburizi nambwe no mukazi wanje nkamwiho mukanisa ebyanjye byone binyine ne kanisa abana nabazaro mu kanisa byone mbweni nyondiye kanisa tena huna kujeshereka aboko Yesu mwana Petero yaburize Yesu Petero akari umugamba mengi nagamba mengi Petero hati yamutinuka yabuza Yesu neho no basa kumutinuka nko kunabere namutinuka omushogugaryo gwabira namusanzu tugende Petero nuko kumugambira ati Petero nuko kumugambira ati rebitwe tukasigaho byona yashoberwa byona yabitsigaho butimba kabutsigaho Petero yatsigaho amato yatsigaho byona twakukuratira mbwenu turyatunga ki ninyenda kubahumuriza abana banje no basa kuba ine byotsigire no basa kuba ine bingi no basa kuba norwo mu family yamani no basa kuba norwo mu family kurebeka no basa kuba norwo mu family ine bintu no basa kuba ryotyo konka Petero yabuza Yesu hati Petero necyo kurebera ho cyito yabuza Yesu soma tingwenda kandi cyo kutura gwabana munana Yesu yamugarukamu ati Yesu yagarakamu Petero ati buzimazima nimbagambira ati buzimazima nimwe nimbagambira ati bana banje bunyebembeiro muri twita abadiko n'abahinduka ababera bari abakristo bahinduka abadiko nimwe bagenzi banje abo buseri nimwe bakuru banje n'abarumuna boneshika ninye kubakiraho ayimo barumuna banje umubona ko bwe bintu birihindukiramo ngwarubona ko bwe bintu birihindukiramo umwana w'umuntu twarushitama hakitebe cyo ubona ko bwana w'umuntu ari asitama hakitebe cyo bukama physically ayizire ayesitamire abantu bamurebere maisho na maisho imwe bankuratire muri yashitama ura ecyo ni kimwe ngwimwe bamukoratire muri yagira muta muri yashitama habitebi 12 turi muri yamwete muri yashitama habitebi 12 micwere nganda za Israeli 12 akaguru ryakata kandi ocwere nganda za Israeli emanza endeleza Yesu mwana kamanje umureberezi aho mu bakristayo bawe nanye nyine ho abakristayo banje babiri Honorable Wilson Kajwenge ubwo no mukristayo wanje owe kanisa yasanga wobusabadikono bwasanga owa kabiri no weshemwe Ben Kavuya ariyo umburisa bwa Kigarama obusabadikono bwasanga mbwenu weza abakristayo banje kumukuba numundeba ngundu kubi nobundi antene bingi nkebyanyu nanye tindi kubi hura Yesu yagambira aba bantu ngo tecyo cyonka ngo muri yasitama nta kitebe ekenganda ze Israeli akagura umukata kandi hatumutandi cyo kucwemanza ecyo ni kimwe cya kabiri gishome umuntu weno wasigireho amashu binishe akatsiga n'abanyanya bana barahangamo banyanya akatsigaho n'abanyanya ishe nyina abana nare banja bw'izina ryanjye ahabwe hurra cyashoboroka ebibanza habw'izina rya Yesu numwe bare kutsigaho byona habw'izina cyashoboroka nangwa ne mu abakristo nicyo bakwataho
aryahebwa nkebye mirundi igana genda mpora abantu bakishoborokerwe kiriya cyakiriye cyo kubanza hate cya kabiri ngo aryahabwa nkebyo emirundi igana aryahabwe bubanza aryahabwa abana aryahabwe ise haryaba hariho nyina kandi ahungura amagara agatawaho Yesu gawe umureberezi hanindebamo abakristayo bawe kandi bagenzi baitu abatwatse kanisa nyowe n'abagenzi banjye barya nyowe n'abagenzi banjye barya nimwe tumurigira mwaho mutafa tumurigira mwaho mwenda garike mpendere abakristayo ba bishopu murgo marisa ganyu no masabadiko ganyu nemwe tumurigira mwaho abo kuba mukakorera rahanga nabakorera kandi nangwa bakoreire mbere ninganiza Franka izina rye kurya izire umureberezi yaruto omunzu yabasabadi omurikiko rwabasabadikoni hati twamwikiriza yatugambira ebijwaro byayise ngurwo yabiragire mbwene mbere ninganiza mbere nimugira nkamuteresa nti Franka naho katura ntokatura mbwene mutabaruka nimwe mutabaruka konka tabaruka Franka Yesu rimana gandinga muhure Yesu kuyayecendekere Petero namushobora ngo amushoborokerwe nambwene bagenzi banje baryo nemwe baryaha mutahwa matsiko okefuzo katana na Yesu okatana na rahanga ngo byawo byagwo mu kanisa ngaha hurra magoba gari amsororo ngo gwa 29 naza kweza Muntu wene wasigireho amaju omuntu wene wasigireho amaju binishe akatsigaho benishe bibiri banyanya akatsigaho banyanya bisatu ishe akatsigaho neise cyakana nyina cyakatano narevanja bwizina ryanje narevanja narente nambwe ntaroho nabyaro omwana gwanjye bitumaganana hati bakampindira bitaka kwatsire byayoma ryahebwa nkebye mirundi igana ngo ryahabwa nkebye mirundi igana kandi ahungure amagara gatahwaho hariho amagara gatahwaho muhumure mutabarike bagenzi banjye muhame nimwe banywani baitu nimwe barumuna banjye muhame hariho amagara gatahwaho nuyendaki hati ekinte ine nengi tinkubesimirana hati nimanya ngo mwine motoka nanye ngiyine na omwine ebanza nanye nkiyine mwine abana nanye mbeyine mwine abakazi nanye mwine mwine yente nanye nzine n'ubundi anteine nyingi kandi amuherwa byona hungura amagaragataho ninza kuhungura amagaragataho kandi nemwe nimuzagahungura mukama wetagume nemwe Yesu mwana nagwandega
wano burengiri no mushubuzo wabera gendero mu kabini ya rori mwine kigambo cyanyu ngusira hangagira bingi nayo muntu mu kabini ya rore Fred wela manyira cyo ayo muntu mu kabini ya rori amustamso mu kabini ya artari mukama wetu agumene imwe katusabe tukusima mnywana baganane itwe natukusaba ngo ebigambo ebyo mumugisha bitematemere mu mituma yitu byane byana birungi gumeno himbisuba no tunguki tugaruka hansi Yesu Kristo mukama wetu tendereza abahurenyiri twaza kutendereza Yesu ukayo mubuze mugenzi wawe mu cyaranga wacyurra mubuze nakweshengereza kora wacyurra giroti Yesu asimwe kama sima munonga kurikayo kano Ndahudi bwenu abihereza ababaine mikoro yabo tukabere tweta nabajunwa konka ugambira umuyo warhango teki wagamba nanye nkitwaro mukayitu nze kukishemeza nkitware no mukanisa yitu nkitware no mukazi wanje no musheja wanje tukishemeze mbweni twaza kweshongore cyeshongoro nturundane twiza kushaba abakebezi abantu nimwijaguma nkoko muri twaza kwaye biconco harahanga kandi ubwanyuma twiza kugira kusima kwaba batebwaho nk'abadikoni no mushororwa nabwo ahabweshaha twiza kweta abantu batano ahabukuba bona nibenda kusimba kandi itwe twena tuza kubasimiraho kandi ubwanyuma twiza kugira kusima kw'abantu bona nanye niwe twenda kusima rahanga mbwene cyeshongore ecyo ekigani 13 igani 13 abakebezi numwija kuzo mu positions zitakushana mureke kuza hamwe igani 13 turundane bitonzo kandi hati kusima webara abantu batano umushororwa n'abantu batano
bamwe mwaza hamwe abakebezi barengera kurunana rutoto bene tuwaza kweta umushororwa n'abandi badikono batanu nibaje kwemerera aha ntubasimiraho kuturi kweza tweta abandi rero ntuba twahendera kandi aba bantu bayija my lord bishop natungo kumanyisibwa ngo umudikono wawe hati niwe chairman wa Right TV owishemwe Deacon Franka tokirere ikano hato birigemu Deacon Franka mu gishakashaka hato niwe chairman wa Right TV ejhatero covering ebyona mbene bakutera umungaro zamani munonga mwiza kwana imyanya abadikoni mwiza kwana imyanya mpora mpora twaza kusimara hanga gambira mugenzi wawe tunsimira aho batebo nka abadikoni hatabanzaba kandi n'umushororwa ekeshongoro ecyamagana 295 295 nsimira aho abadikona bakubarkurgaho
twisha kweta abandi mukama simwe Sabra
mukaga. Mwebare munonga mbwene hati twaza kweta abandi mukaga ahabwe shaha ntubasimiraho no mutabaruke mukama simbo kubaha obudikoni abo bebe Biru Frank Kashaka wajware mujwaro bise Shaka
katsabe mwimutse mitima yanyu rahanga wendagano rahanga tateito umwana n'umuyo kwera turi aho mesho gawe twimukize mitima yito kusima tukusimire bintu binge byo tukoreye ne byo tuheire tukusimire byo turabizemu abayiro bawe n'abazana bawe abataye mu madara go buhereza butarukushana buri muntu ayine history buri muntu ayine byo murabizemu buri muntu ayine ubujuruzi bahaye mitima yabo ne baba bayino mabikiro gabo habo kusima ubatera mu matendekero gatarukushana mukama wabatera ho bugabirizi basho matabagwa utsigira buhezi babo makaga bagumayo tubare mwababa bangira mbene nizoba ryo kusima rahanga nicyo twiziraho mesho gawe umumba zone itwabayiro bawo batashemereye kusima no bucurezi twinihira hamtima yitu ahabu burungi bwobona nimbabazi bibyo tugerera hamwe n'abantu bona abatera ndaha umukushaba umukuramya umukwereze kitinisa ahabu kurindwa kwawe tukusimire mgisha yone yotero magara gensegi tukusima ahabu kutanga no kuturinda tukusimire mgisha yone itutungo magarago barimwe byo kurya byabutosha no bugabiriza ubwona kandi okukira munonga habwo kukunda kwawe kutakarebwa gubwacungurensi yono kacunguza mukamwiti Yesu Kristo obwo twese mukitira so mumba zawe omukabo mirimo yobukuru no vunaniza bwano kwegereza omumadara gatari kushana kandi ayi mukama tweshengereza uterezo kumanya tumanye mbaye zawe kuziri emitima yite bone gumane kusime tar kuryari tukimse tumbagambo byite byonka kureka umutosha tumwitwehayo mico yitu ntwehayo mukwera n'umukwereza ntugendera mu misho gawe umukwera n'umukwishikira ebiro byitu byona ntushaba ahabwa Yesu Kristo mukama witu tukwendeze kitinisa cyitu no ekitinisa cyona no kutinwa kuona hamwe n'uyo n'umwoyo kwera obusinge obutabaho amina twenda kwereza ye kanisa yawe rwano rugambo mutiyona nsabirisha kanisa ya Uganda the most reverend Stephen Kazimba Mugaru na mama Margaret ahabwa province ya Uganda okubahereza amani nsabira enju y'abareberezi bona omumareberezi gabo kukuwaga bakwatsize nsabira basaba dikono masaba dikono gabo nsabira bashororwa marisa nsabira abadikoni mukamwito munujya buwatasya nsabira baburuzi bengiri ntwabushabira barekano nzine nyume na bamemba benkiko zono kuruga provincial assembly kwikahamurka ayi mukama ubashyiho butunyi bw'embabazi zawe bahaza umwoyo wawe gukora ibishyikiro mu kanisa yawe Kristo Yesu mukama wetu amina twenda kwenda umwemezi w'ihanga ryitu rya Uganda His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni rahanga wendagano nibotorana ntukusimire myaka 20 twebembere twino businjo mu ihangeri ntukusimire ntunguke bero mu ihangeri eritaro kuko barshangire ntukushaba ngo muhereza amana habo kwetorora ihanga ryona no kwendera campaign zezi kandi ntukushaba ngo beni wa mutorondero gari cyo mutorane ahabo gumiza no kurinda ihangero no kurekera obusinge nangwa no kurinda ibyo birahanga tweire otereza amani uyu mutsi y'abanya Uganda umuhereze mikono oturondero mwembezo raterekera obusinge mu ihanga ryitu Kristo Yesu mukama wetu amina nsabira abamemba ba parliament bari kumukwatsa ngo umuhereza abashikire nsabira memba ba parliament wetu tuyinaha wishaze rya Nyabushozi weshe mu Wilson Kajwenge nsabira flag bearer wo hingwize weshe mu Rusi mushabero joki ntushaba mukama nkora barabyeho obe niyo wabakozesa bamuhereze mikono umukuru wa Nsoburu rwenguzi bamuhereze mikono nabandi bo no muihanga bani watweza amasho go kutora nabashikire aho ukite bantu buhereza bwawe ayi mukama hurokushaba kwitu nokushaba kwitu bikira mukama twenda kuhereza enjura nkitu ino mutucwe komu yabaraha bugenze no tereza amezi yabaraha bugenze no tereza ebyo kututunga habo kutwereza imbebo nebindi kandi twenda kushaba ngo ahenjure takashikire mukamugikanyiseho
twenda kuhereza abana baito bari mu universities abari kubuzwa abatakayizire mukama beni wa bareta kandi abari kubuzwa beni wa bakoresa ayi mukama ntukusimira abana ba secondary aba senior 1 to senior 4 aba higher P7 primary level bona buwashizo mu makamukama yebare kubagarura mbwero baherezo gukora ryo mu cyumuro kandi tweno turinde kandi beni wa tushemutse no station mu mwaka musya utarabyo mbiro byo kushemerwa ntishiko kuzarwa kwa babo kucungura musisi byono bitukorerege Yesu Kristo mukama wetu amina mukama barinde mukama bakizo musharwa mu ishoje mukama barebe nayo mu mwigura bahereze byo kubatunga byo mu byo mbiri kandi obusinge bwarahanga burenge kwetegeza ko umuntu wena burinde mitima yanyu no bwenge bwanyu mukumanya rahanga no kumukunda no kumuhereza omugisha gwawe turo mwiguru no mwana umutunguzi wensi no moyo kwero kumuza go bahari imwe kugende nayo gutabarwa kandi kubajune guturinde bikaha abantu guturinde okufa no kwemuko kukirwa no kushasha mucogo kutujune kutaturwa kuruga hati no kwistebro byona amina cyeshongoro tuza kutwara bikutera no kurukwera cyeshongoro kigana 19 Reverend Canon Emmanuel Katamunanwire noza kutwebembera mu ceka cya kabiri tuza kwirira cyeshongoro kigana 19 twena twemereire imwe abayitesa cyo mumaze mikishashwe hanyuma kuko nabatahi banyu nkenda kugira imico misiyano mu byo byarahanga kandi ukorga hati gumana umugendo umuhanda y'ukwera no kwikiriza mwirahe muhabwe sakaramente y'ubahumuza kandi umwatebe nyango sobozi bona mutsimbira amazu no bucurezi ahampapura 218 esharegyo yo kwesa zebi ahampapura 218 esharegyo hagati twena hamwe ayi mukamwe mbabazi twije kwegeme kwijameza ntwese kushira kwaitu kureka imbabazi zawe nyingi twemena ngo tutarakanse yemeza yawe konkiwa mukama tohinda hinduka obwembabazi obutwire bona nabwecho ayi mukamwe mbabazi botwikeze mbona wana ukunda Yesu Kristo kandi tunyeshagamaye embere yetu bishikambirwe nemtumaite zo mu wingi tutubone gwa muruwe nawo muri itwe amina katugumize muno kushaba ayirango ubushobozi bwona tataitu wo mwiguru ntukusima habo ko katugirira imbabazi nyingi wahaye umwana we nkayeso kutucungura ubu yafera musharaba uyayerere mu keza kube kitambo kikurira kimwe kumarira bensi yo nabwo ibi byabo kandi akataho cyisyo cyo kufa koko buguza ubwingi yaturagira mu ngiye rukwera guma ntwishko kuyatfere ku kitebwa garuka mbwe na itataitu imbabazi tweshengereza no bucorezi kutarabe ntwishko kufa kwe no kubona mu ko turre otwikirizo mukabwe bahangirwe bi umugati na vinyo nkoko mujunu Kristo yaturagire situnjo mugabo gombira ukwenesha kamaye birukusimwa munonga ekiro kire kibamurebeyizeho akakwata to mugati yahereze kusima yagubega yaguhabeje nagira atumwakire mwena muri yahari yogu abo kubogu no mbere rwanjye rwahebwa yahabwanyu nahabwa abengi mugumene mukora mutyo butosha mwabana muguriyaho okunyusukiraho amina kubahereze kuriya yakwata tekikopo kuyahereze kusima yake baha yagira tumwakire mwena munywa hari yegi abo kubegineshaga mayange yenda gane sesese kabwanyu nabo abenje kuyawebri mugumene mukora mutyo butosha mwabana muginywaho okunyusukiraho amina ombirwa mukamwiti Yesu Kristo gwawe yakiro guri mutima gwo no kwikereza kandi osime amina shaka mayenda gane nsesese kabwawo nabo abenje kuyawebi yakiro ginywe mutima gwo no kwikereza kandi osime amina
Mbarheji aha Tayari West. Fati ni manya ni nchimanya konkani manyo ka meaning zibiri chikumanya sote kumanya no mark spelling spelling FAD good no manye kigambo ha nacho spelling HER very good nyendo byono bigito mpe kigambo cyumu Faha Kala bejo ni fando dite Ngtale piso Ngushana na njol bicho Ngoro paparana in Yakutola ne deva juda nyinji Ela kukunda deva gina nyinji Otaferwa aha Tayari West. Tayari West TV ekuretire program touch kugumane tukumurikira ebiri kugenda mu ihangeri ebirumwe byo butegeki ebyamagara ebyo bwegese n'emturane y'abantu n'ebindi nyamwingi on program eji buru wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina masiko ngo hinitafarira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumisho na nyomushuganisa wayo Assistant Inspector General of Police Hassan Kasinja Otaferwa aha Tayari West. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikurwa ku rugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba chituzi Farm Company Limited abeine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshango mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009
twahika hamwe rwa service takiro kushitama kandi twenda kurecognizinga aba Bishop Balaam University ahabo muranga gwa bursary scheme ibahurura bayikeza offering abani 10 scholarships ahabo no sankore na 50% on tuition bwena tuition tuzakuba tusasura 50% kama simu twenda kusima Uganda Christian University egetaha ine slots z'abana babiri buri mwaka yote kutandika hati yetahaho nabo cyo twenda kusima university zeitu twatize munonga kama simu twenda kwakira abashanga twayakire twatunga mu kisago kuba manyamwena ku karahanga nabamanyi twenda kusima rahanga abo kwija kweza ekitinisa service egi ntubendeze babazanya amahanga muzigende neimwe ushemerweje kandi murabege no mukaruraka mukama agume no moyo wawe akwemerera it is now will be reverse order oktoisha hati ninye naza kurabaho dega yo chaplain mwene ninza kweta omudikonomwe n'umushororomwe aza bar singles abateine oteine mukazi kwe abenu weije abo ko mwenu twemerere cyesongore cya 2017 ntendera service abari umuhando mu maza kuyamo butebe bwo bahembera service Yes.